Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Nyirutungane Papa Francisco yitabye Imana ku wa mbere wa Pasika tariki 21 ukwezi kwa kane 2025. Ni inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Vatican News ku isaha ya 3:45 itangaza yuko Nyirutungane Papa Francisco yitabye Imana saa 4:35 za mu gitondo. Nyuma y'iryo tangazo, amabendera ya Kiliziya yasabwe kururutswa akagezwa mu cya kabiri. Inzogera hirya no hino ku isi ziravuga, inzogera zimenyesha icyunamo. Mu Rwanda naho niko byagenze mu itangazo twasomewe na Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda imenyesha urupfu rwa Nyirutungane Papa Francisco. Yapfuye mu gihe ku cyumweru cya Pasika yari yabonanye na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance, ndetse abasha no gutanga umugisha uzwi nka Urbi et Orbi. Nyirutungane Papa Francisco witabye Imana ku myaka 88 y'amavuko, yarafite igihango cyihariye by'umwihariko na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, dore ko nibura mu bepiskopi 9 bayoboye amadiyoseze yose yo mu Rwanda, 8 muri bo bahawe izi nshingano na Nyirutungane Papa Francisco. Uretse Nyiricyubahiro Musenyeri Harerimana Vincent wahawe inkoni y'ubushumba na Nyirutungane Benedicto wa 16 nawe witabye Imana. Mu bindi harimo gutsura umubano hagati y'u Rwanda na Vatican, hakaza kandi na dosiye yo gusaba gushyirwa mu bahire n'abatagatifu ku muryango wa Cyprien na Dafroze Rugamba. Reka turebere hamwe birambuye amateka yihereye ya Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ndetse na Vatican. Papa Francisco amazina ye nyakuri ni Jose Mario Bergoglio, akaba yarabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Argentine. Yavutse tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka w'1936, avukira mu murwa mukuru wa Argentine i Buenos Aires. Yatorewe kuyobora Kiliziya tariki ya 13 Werurwe mu mwaka w'2013, asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye ku bushake bwe. Ubuyobozi bwe bwaranzwe n'icyerekezo gishingiye ku mpuhwe, ubutabera, ubufatanye no kwiyegereza abakristo by'umwihariko abakene ndetse n'abatishoboye. Yabaye umuyobozi wicisha bugufi unafite ubushake bwo kuvugurura imikorere ya Kiliziya rimwe na rimwe, atitaye ku kunengwa n'abaharanira ko ibintu biguma uko byahoze. Papa Francisco azibukirwa ku bikorwa bitandukanye bikomeye birimo gushyira imbere impuhwe kurusha guhana, kwakira no gusengera abimukira n'impunzi, kwamagana ruswa no gukangurira Kiliziya gusubira ku murongo w'ubunyangamugayo. Yabaye umuvugizi ukomeye wo kwita ku bidukikije n'ihindagurika ry'ibihe, ashyigikira iterambere ry'abagore muri Kiliziya. Nubwo atigeze yemera ko abagore b'abapadiri, yegereye urubyiruko, abarwayi n'abafite intege nke, abangaba akabafata nk'umutima wa Kiliziya. Yakunze kwitabira ingendo z'ubutumwa bw'amahoro n'isanamitima, asura ibihugu byinshi bitandukanye ku migabane yose. Yagaragazaga ubushake bwo kuvugisha ukuri n'ineza, kabone niyo byamutereye ibibazo muri Kiliziya. Mu mwaka w'2024 Papa Francisco yatangiye kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima burimo uburwayi bw'umusonga n'ubushobozi buke bwo guhumeka. Nubwo yari arwaye, yakomeje gutanga ubutumwa bw'ihumure, gukurikirana ibikorwa bya Kiliziya no guha umugisha abayoboke kugeza ku munota wa nyuma. Yigeze kuvuga ati, ndashaka ko banzirikana nk'umusaseridoti mwiza wababariye, wumvise kandi wakundaga abantu. Simfite ubwoba bwo gupfa, ahubwo ndifuza gusoza neza. Urupfu rwa Papa Francisco rwinjiye mu mateka nk'urw'umushumba wahinduye byinshi mu mitekerereze ya Kiliziya. Ashyira imbere urukundo, ubworoherane ndetse n'ubutabera. Yahanganye n'ibihe bigoye, yirinda ubwikanyize, ashimangira Kiliziya yegera ubabaye aho kuba ishyirwa hejuru y'icyubahiro. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Mata 2025 nibwo Vatican yatangaje ko umuhango wo kumuherekeza uteganyijwe ku wa gatandatu tariki 26 Mata 2025. Guhera uyu munsi ku wa kabiri kugeza kuri uriya munsi, abakaridinali bateraniye i Roma kwigira hamwe ibijyanye n'ishyingurwa rye ndetse no gushyira ku murongo no guha Kiliziya icyerekezo bayobowe na Roho Mutagatifu. Muri iki gihe Kiliziya itegereje ko Nyirutungane Papa Francisco ashyingurwa ndetse agatorwa undi mupapa, Kiliziya iri mu cyo bita sede vacante, aho imyanzuro itandukanye ndetse n'inama z'ingenzi zitumirwa na Karidinali Kamerlenge. Uyu Kamerlenge twamwita nk'umunyagikari wa Papa Francisco. Umurambo wa Nyirutungane Papa Francisco uruhukiye muri chapelle ya Santa Marta, aho kuri uyu wa gatatu biteganyijwe ko uzimurirwa muri Bazilika ya Sainte Marie Majeure, hanyuma abantu batandukanye bakaza kumusezeraho. Azashyingurwa kuri uyu wa gatandatu tariki 26 Mata 2025. Misa yo kumusabira izasomerwa ku rubuga rwa Mutagatifu Petero Intumwa, maze ashyingurwe muri Bazilika nkuru ya Bikira Mariya
mutagatifu. By'umwihariko Papa Francisco afitanye amateka akomeye na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Ibi bigahera ko mu bepiskopi 9 bayoboye amadiyoseze yose yo mu Rwanda, 8 muri bo batowe na Papa Francisco. Reka turebe ko bagiye batorwa na Papa Francisco. Birumvikana turahera kuri nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda wahawe ubwepiskopi na nyirubutungane Papa Francisco witabye Imana. Tariki ya 7 Gicurasi 2013 nyirubutungane Papa Francisco yatoreye Antoni Karidinali Kambanda kuba umushumba wa diyoseze Gatolika ya Kibungo. Umuhango wo kumwimika wabaye kuwa 20 Nyakanga 2013 uyoborwa na nyiricyubahiro Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa wararikiye episkopi wa Kigali ubu ngubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse yari n'umuyobozi wa diyoseze Gatolika ya Kibungo. Ntibyaciriyeho kuko tariki ya 19 Ugushyingo 2018 uwari Musenyeri Antoni Kambanda yagizwe arikiepiskopi wa Kigali na nyirubutungane Papa Francisco. Yimitswe nka arikiepiskopi wa Kigali kuwa 27 Mutarama 2019. Umuhango uyoborwa na Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa arikiepiskopi wa Kigali wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Kwa 19 Kamena 2019 yahawe pariyumu ayambikirwa i Rulindo kuwa 14 Nyakanga 2019 n'intumwa ya Papa mu Rwanda icyo gihe Musenyeri André Yozowicz ari kumwe na Kardinal Pierre Turkson. Kuva yimikwa nka arikiepiskopi wa Kigali yakomeje kuba umuyobozi wa diyoseze ya Kibungo. Kwa 25 Ukwakira muri 2020 Papa Francisco nanone yamutoreye kuba kardinali amwimika i Roma kuwa 28 Ugushyingo muri uwo mwaka. Kwa 16 Ukuboza mu mwaka 2020 Papa Francisco nanone yamushyize mu ihuriro rishinzwe iyogezabutumwa Congregation for Evangelization of People. Kwa 25 Nzeri 2021 nanone Papa Francisco yamushyize mu ihuriro rishinzwe inyigisho gatolika Congregation pour l'Éducation Catholique. Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'Imana n'imbonezabupfura, Doctorat en Théologie Morale. Intego ye ni Ut Vitam Habeant, bivuga ngo kugira ngo bagire ubuzima. Umwepiskopi wa kabiri watowe na Papa Francisco ni nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana, umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Gikongoro. Yamutoreye ku mushumba wa diyoseze ya Gikongoro kuwa 26 Ugushyingo 2014 ahabwa inkoni y'ubushumba na Musenyeri Ntihinyurwa Tadeo wararekeye episkopi wa Kigali kuwa 24 Mutarama 2015. Intego ye ni Duc in Artum, bivuga ngo erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Undi mwepiskopi wa gatatu wahaye inkoni y'ubushumba na nyirubutungane Papa Francisco ni Musenyeri Anaclet Mwumvaneza, umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Nyundo. Uyu yatorewe na nyirubutungane Papa Francisco kuba umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Nyundo kwa 11 Werurwe 2016 ahabwa inkoni y'ubushumba kwa 21 Gicurasi 2016. Intego ye ni Misericorde Sicut Pater, bivuga ngo ni muba abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Undi watorewe kuba umwepiskopi na nyirubutungane Papa Francisco ni Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Cyangugu. Uyu yatorewe na Papa Francisco kuba umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Cyangugu tariki ya 6 Gashyantare 2021. Yimikwa na Musenyeri Filipo Rukamba wari umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Butare ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Umushumba hari ku itariki ya 25 Werurwe 2021 ku munsi wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana. Intego ye ni Fraternitas in Christo, bisobanura ngo ubuvandimwe muri Kristo. Undi mwepiskopi watorewe na Papa Francisco kuyobora diyoseze Gatolika mu Rwanda ni nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Byumba. Yatorewe kuba umwepiskopi wa gatatu wa diyoseze Gatolika ya Byumba ahabwa inkoni y'ubushumba kuwa 14 Gicurasi 2022. Ni umuhango wayobowe na nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda kuri stade y'akarere ka Gicumbi akikijwe na Musenyeri Silverian Nzakamwita wari umaze imyaka 26 ayoboye iyi diyoseze ya Byumba, akaba yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yarakikijwe kandi na Musenyeri Filipo Rukamba n'abandi bepiskopi batandukanye. Undi mwepiskopi watowe na Papa Francisco kuba umushumba wa diyoseze mu Rwanda ni nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Kabgayi. Yatorewe na Papa Francisco kuba umushumba wa diyoseze Gatolika ya Kabgayi tariki ya 2 Gicurasi 2023. Yimikwa kuwa 6 tariki ya 17 Kamena 2023 ahabwa inkoni y'ubushumba na nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umwepiskopi wa diyoseze Gatolika ya Kabgayi uri mu kiruhuko cy'izabukuru
hamwe na nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda n'abandi bepiskopi bo mu Rwanda no mu mahanga bari bamukikije. Nanone Musenyeri Twagirayezu Jean Marie Vianney umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kibungo niwe watowe na Papa Francisco ku umwepiskopi w'iyi diocese. Musenyeri Twagirayezu Jean Marie Vianney yahawe inkoni y'ubushumba tariki ya mbere Mata 2023 muri diocese ya Kibungo, umuhango wayobowe na nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda yungirijwe na nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet Mwumvaneza umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Nyundo ndetse na nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana Vincent umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Ruhengeri. Umwepiskopi uherutse gutorerwa na Papa Francisco ku umwepiskopi Gatolika mu Rwanda ni nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Butare. Tariki ya 12 Kanama 2024 nibwo nyir'ubutungane Papa Francisco yatangaje ko atoreye Padiri Yohani Bosco Ntagungira ku umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Butare, aho yasimbuye nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu yimitswe tariki ya 5 Ukwakira 2024, umuhango wabereye kuri Paroisse Cathedrale ya Butare. By'umwihariko ariko nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda na nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana Vincent umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Ruhengeri ni bamwe mu bepiskopi bahawe isakramento ry'ubusaserdoti na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II igihe yasuraga u Rwanda hari mu kwezi kwa 10 umwaka 1900. Mu bindi Kiliziya Gatolika y'u Rwanda itazibagirwa ndetse n'abayobozi mu nzego bwite za leta bazahora bibukira kuri nyir'ubutungane Papa Francisco witabye Imana n'uruzinduko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bagiriye Vatikani babonana na Papa. Hari ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 19 Werurwe 2017 aho Perezida Paul Kagame yageze i Roma mu Butaliyani, aho yitabiriye ubutumire bw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter ubu ngubu rusigaye rwitwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wariho icyo gihe akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Louise Mushikiwabo nawe yemeje ko aya makuru avuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Papa bazagirana ibiganiro hagati y'u Rwanda na Vatikani ari impamo. Yagize ati Perezida Kagame ari i Roma aho yatumiwe na Papa kuganira ku mubano w'u Rwanda na Vatikani. Uru ruzinduko rwaje rukurikiranye no kuba kuwa gatandatu tariki 18 Werurwe 2017 nyir'ubutungane Papa Francisco yari yatangaje ko ashyizeho intumwa ye nshya mu Rwanda Musenyeri Andre Jozowicz. Nanone kandi mu gihe cy'ubuyobozi bwa nyir'ubutungane Papa Francisco nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hatangajwe dosiye isaba abanyarwanda gushyirwa mu bahire n'abatagatifu. Abantu umuryango wa Rugamba Cyprien, umugore we Dafroze Mukansanga ndetse n'abana batandatu bafanye mu gihe cya Jenoside mu mwaka w'1994. Ubu abakaridinali bose bo ku isi bateraniye i Vatikani mu mihango itegura ishyingurwa rya nyir'ubutungane Papa Francisco ndetse no gukora inama igamije kurebera hamwe icyerekezo cya Kiliziya ndetse no gutora umusimbura wa Petero uzaba Papa wa 267 ku rutonde rw'abapapa bamaze kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Nansoreje ikiganiro cyacu, mbashimwe mwese tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Mbifurije amahoro y'Imana.